23. vahetus. 3. rada Karolin Ots, Fortuna, 4. rada Elisaveta Ojala, Akvaland. Starti kutsutakse 24. vahetus. Esimene rada Uljana Danilova, Olles. Teine rada Alisa Olovjankina, Akvaland. 3. rada Polina Solopahova, Akvaland. 4. rada Denisa Kirka, Olles. 5. rada Veera Veisen, Arvo. Starti kutsutakse 25. vahetus. Esimene rada Emilia Naha-Peiton, Fortuna. Teine rada Dilara Kuljaeva, Argo. 3. rada Polina Runina, Olles. 4. rada Alina Fjodorova, Fortuna. 5. rada Polina Ikkonen, Akvaland. 6. rada Anastasia Kravek, Piigatel. Лен, обязательно. Kolmas rada Melena Zaitseva, Fortuna. 4. rada Karina Kokošniuk, Riigatel. 5. rada Teele Nakul, Fortuna. 6. rada Kristiina All-Oja, Fortuna. Esimene rada Dominika Rustikova, Fortuna. Teine rada Serafima Servitski, Fortuna. 3. rada Airis Toilla, Fortuna. 4. rada Elisabeth Vahras, Fortuna. 5. rada Eleonora Tepp, Fortuna. 6. rada Polina Svägina, Fortuna.
teine rada Polina Pisarova, Argo, kolmas rada Merili Sots, Fortuna, neljas rada Arina Sefoltova, Akvala, viies rada Nadežda Kunderova, Argo, kuues rada Valeria Boško, Fortuna. Stardi kutsutakse 29. vahetus. Esimene rada Anna Võsokovki, Fortuna, teine rada Kristiina Berosa, Fortuna, neljas rada Jelana Lutsar, Fortuna, viies rada Marta Väinsaar, Fortuna, kuues rada Vlada Maksimtšuk, Fortuna. Сразу задают, а Сергей сейчас собирает результат. Stardi kutsutakse 30. vahetus. Esimene rada Angelika Izosina, Fortuna, teine rada Kristiina Bobrovskaja, Kulles, kolmas rada Aleksandra Vassiljeva, Akvalan, neljas rada Sofia Kondratjeva, Akvalan, viies rada Sofia Dmitrieva, Kulles, kuues rada Irene Metspalu, Fortuna. Stardi kutsutakse 31. vahetus. Esimene rada Astrid Nahapeitan, Fortuna, teine rada Maiti Parts, Fortuna, kolmas rada Anastasia Kunitsina, Fortuna, neljas rada Maria Nazarova, Kohtla-Järve, viies rada Johanna Johanson, Fortuna, kuues rada Margarita Berezevskaja, Kulles.
Kulles, 4. rada Andranik Komin, Ergo, 5. rada Artur Komendantov, Argo, 6. rada Vyacheslav Nurjan, Argo. Перемыли только в одну сторону или в другую? Перемыли. Esimene rada Tanat Lasman, Akvalam, 2. rada Edgar Jakilaitis, Kulles, 3. rada Pavel Samsonov, Fortuna, 4. rada Maksim Kolikov, Akvalam, 5. rada Vadim Yevdishov, Kulles, 6. rada Nikolai Dubai, Fortuna. Esimene rada Vyacheslav Vassiljev, Akvalam, 2. rada Denis Stavin, Akvalam, 3. rada Robin Baumann, Fortuna, 4. rada Dmitri Dronev, Vigaset, 5. rada Igor Vassiljev, Akvalam, 6. rada Aleksandr Lukashov, Fortuna. Saati kutsutakse 35. vahetus. Esimene rada Leon Nazarov, Fortuna, 2. rada Vladislav Piljavki, Argo, 3. rada Artjom Rakov, Kulles, 4. rada Sten Baumann, Fortuna, 5. rada Rasmus Mutika, Fortuna, 6. rada Ilja Kiriljev, Fortuna.
vahetus. Esimene rada Allon Alex Alikvee, Fortuna, teine rada Danil Oleskevitš, Hapalang, kolmas rada Sigmar Nairismägi, Fortuna, neljas rada Sander Šitšukov, Fortuna, viies rada Andreas Voit, Fortuna, kuues rada Robert Kubrišin, Fortuna. А кто шестая? Иди туда, правильно. Ты шестая, тогда сюда, хорошо. Я. Удачи. Stardi kutsutakse 37. vahetus. Esimene rada Martin Siller, Fortuna, teine rada Artjom Petrunin, Kuldes, kolmas rada Maksim Krapivko, Riigatel, neljas rada Alex Maistrojan, Fortuna, viies rada Matvei Krishchenko, Kuldes, kuues rada Hugo Park, Fortuna. Stardi kutsutakse 38. vahetus. Esimene rada Danil Višnikov, Kulles, teine rada Danil Šuvalov, Garant, kolmas rada Maksim Kudenko, Fortuna, neljas rada Daniel Beresnitšenko, Kulles, viies rada Joonas Koppen, Fortuna, kuues rada Bogdan Žukov, Kulles.
Stardi kutsutakse 39 vahetust. Esimene rada Toomas Tull, Rapala, teine rada Vladislav Jakovlev, Fortuna, kolmas rada Markus Markson, Riigatel, neljas rada Semjon Zittik, Fortuna, viies rada Kristjan Treit, Arvo. Рома, иди сходи туда, скажи, чтобы стулья поменяли на... Противоположно. Садимся на стулья. Садимся на стулья. Stardi kutsutakse 40 vahetust. Esimene rada Tarmo Toimla, Fortuna, teine rada Timofei Djomin, Fortuna, kolmas rada Danil Malkov, Riigatel, neljas rada Georgi Tibus, Fortuna, viies rada Sander Raia, Fortuna, kuues rada Rene Võsukovski, Fortuna. Stardi kutsutakse 41 vahetust. Esimene rada Edvin Järve, Fortuna, teine rada Kulles, kolmas rada Martin Roman, Fortuna, neljas rada Germo Murt, Fortuna, viies rada Letšukov, Kulles, kuues rada Rome Kuivoku, Fortuna. Юля должна писать, я сейчас скажу, это она. Рома, где ты дали? Таня, определи, какой заплыв. Определи, какой заплыв. Stardi kutsutakse 42 vahetus. Esimene rada Artjom Komissarov, Akvala, teine rada Deniss Kurtenko, Fortuna, kolmas rada Nikita Lebedjev,
Medvedev, Akvalan, 400 Jorgvedev, Fortuna, 500 Serenko, Fortuna, 600 Mirosik, Seisman Maado, Kargo. Teine rada Aleksei Praputšenko tiivad. Viktor Nesterov tiivatel. 4. rada Liin Fedisov Fortuna. 5. rada Ervin Rebane Argo. Esimene rada Mark Sumenko, Fortuna, teine rada Eki Marku Mutika, Fortuna, 3. rada Peter Kožukovski, Kulles, 4. rada Robert L, Fortuna, 5. rada Nikita Stjopin, Akvalan, 6. rada Marko Nem, Fortuna. Starti kutsutakse 45. vahetus. Esimene rada Daniel Smogin, Fortuna, teine rada Ilja Novikov, Akvalan, 3. rada Aleksandr Lilishentsov, Fortuna, 4. rada Anton Mereshko, Fortuna, 5. rada Aleksei Popov, Argo, 6. rada David Lasman, Akvalan.
Fortuna, 5. rada Angelika Igosina Fortuna. Смотри маленькую, пожалуйста. Да. Потом. Пойми там. Stardi kutsutakse 47. vahetus. Esimene rada Kiršukunova, Akvala. Teine rada Astrid Nahaveitan, Fortuna. Kolmas rada Anastasia Kunitsena, Fortuna. 4. rada Johanna Johansson, Fortuna. 5. rada Maiti Park, Fortuna. 6. rada Alisa Ralkevich, Mak. Kutsutakse poisid 48. vahetus. Esimene rada Ester Koskovski, Kulles. Teine rada Hekke Marko Mutika, Fortuna. Kolmas rada Danil Fedisov, Fortuna. 4. rada Danil Lukashin, Mak. 5. rada Mark Sumenkov, Fortuna. 6. rada Romek Kulkovu, Fortuna. Stardi kutsutakse 49. vahetus. Esimene rada Robert Tepp, Fortuna. Teine rada Artur Lordik, Mak. Kolmas rada Aleksandra Lilishenko.
Lorenzo Fortuna, 4. rada Nikita Stepin Akvalam, 5. rada Vladimir Kunitsin Fortuna, 6. rada Ilja Novikov Akvalam. Tähelepanu, peale 50 meetrit sukeldamist toimub autoasustamine 25 ja 50 meetrit. Aitäh! Сейчас надо будет смотреть претензию, потом финансировать. Starti kutsutakse 50. vahetus. Esimene rada Daniel Rapp, Fortuna, teine rada Daniel Smokin, Fortuna, 3. rada Anton Mereshko, Fortuna, 4. rada David Lasman, Akvalam, 5. rada Aleksei Popov, Argo, 6. rada Danilo Djakov, Maks. Кто? Кто-то